3 praseta. Nekada davno u jednom selu živjela su 3 mala praseta u toru sa svojom majkom. Bila su vesela i živahna i mnogo su voljela da se igraju. Najmlađe prase je bilo vrijedno, voljelo je da pomaže majci u svemu. Ali njegova braća su bila veoma lenja. Dani su provodili u igri. Kada su prasići odrasli i došlo je vrijeme da se osamostale, majka ih posla u svijet, da svaki stvori sebi dom. Prasići su odlučili da se nastane u istoj šumi i sagrade sebi kuće jednu blizu druge. Najstarije prase uopšte nije voljelo da radi, pa pokupi granje i slamu koju pronađe u blizini i na brzinu napravi sebi kolibu. Srednji brat je bio malčice vrijedniji, pa je napravio kuću od drvenih dasaka. I on je brzo i lako završio posao. Pa 2 praseta zajedno odoše kod najmlađeg brata koji je gradio kuću od cigala i kamena. To je najbolje od cigle i kamena. Pošto je za to bilo potrebno mnogo vremena i truda, najmlađe prase još nije bilo ni na pola posla. Međutim, starijoj braći nije na pamet palo da pomognu bratu da brže završi posao. Bravo. Nego su riješili da ga zabavljaju, pjevajući mu i svirajući. Jedne večeri prasići su se vratili s pecanja i svako je otišao svojoj kući. Baš kada je htjelo da legne i odmori se, najstarije prase začu tresak na klimavim vratima svoje kolibe od slame. Naviri kroz prozor i ugleda velikog strašnog vuka. "Otvori i pusti me unutra!" zaurla gladni vuk. "Otvori ili ću dunuti, vatru sunuti i srušit ću ti kuću." Što reče, vuk to i učini. Udahnuo je i dunuo iz sve snage, a kućica od slame razlete se na sve strane. Prase ostade bez zaklona, ali je uspjelo da omakne vuku i brzo otrče da se sakrije kod svog brata. Braća se zatvoriše u kuću od drveta i pritajiše se u ćošku. U istom trenu začuše lupanje, režanje i urlanje bijesnog vuka. "O, kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću!" zaurla vuk, udahnu duboko i snažno dunu. Zidovi se zatresoše, pa vuk ponovo dunu koliko je jak. Već iz 3. puta srušio i kuću od dasaka. Prasići su se brzo izvukoše iz ruševina i pojuriše kod najmlađeg brata, u kuću od cigala. Vuk ih je jurio, razjapljenih čeljusti, ali mi prasići ponovo zamalo utekoše. "Otvarajte odmah, ili ću dunuti, vatru sunuti, srušit ću vam kuću!" Ponovo povika razjareni vuk. "Duvaj slobodno koliko hoćeš, ovu kuću ne možeš srušiti!" uzvrati najmlađe prase. Kad to ču, vuk se još više razljuti, pa poče snažno da duva. Duvao je i duvao i duvao, dok mu se nije zavrtelo u glavi, tako. Ali kuća se nije pomakla nimalo. Pokušao je nekoliko puta, dok se nije umorio i ostao bez imalo snage, ali bez uspjeha. Kuća je čvrsto stajala na svom mjestu. Vuk onda spazi dimnjak i poče da se penje na krov kako bi kroz dimnjak ušao u kuću. Prasići tada brzo naložiše vatru u ognjištu. Kad se vuk uspentra na krov i skoči kroz dimnjak, upade u vatru i zapali mu se rep. Urliknu od bola i navrat na nos izlete iz kuće, trčeći prema potoku da ga u njemu ugasi. Prasići konačno odahnuše i obuze ih radost što su zajedno savladali opasnog i zlog vuka. Vuk se više nikad nije vratio i o njemu se ništa nije znalo. Stariji prasići su se ugledali na svog najmlađeg brata, pa su i oni sebi sagradili jake kuće od cigala, naučili su da se lenjost ne isplati, postali su vrijedni i odgovorni i uvijek su jedni drugima u svemu pomagali.